اعتکافس بہنے والو قبول کر دیو تہند لمحات پروردگار پتھر پیمس امت تھٲیزہون یاد دکزد قوم تھٲیزہون یاد کرنو یم روتل تو دولی ہند لمحات قبول پروردگار آمین اس گھنٹہ برونٹ مسجد اندر یہ سہ کرن اعتکافچ نیت اگر گھنٹہ فرصت میش گھنٹہ برونٹ گژھِ مسجد مز یُن اعتکافچ نیت گژھِ کرٕنۍ ممکن چھُ اگر رۄب گژھِ گھنٹہ سی مہربان ژےٚ دِی 9 رٲژن ہُنٛد ثواب یہِ نہٕ کٲنٛسہِ خیال آسہِ کوئی پرواہ نہیں ہے یتھ مسجد اندر جمعہ چھُنہٕ پرناونہٕ یِوان کُنہِ جایہِ چھِ 12 بجہِ بنٛد ژٕ ہیٚککھ 12:30 نیٖرِتھ امہِ مسجد منٛز اصل پٲٹھۍ ہیٚککھ نیٖرِتھ یہِ چھُ مومنس 52 رٮ۪تن حُکم کُل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم مومنو ییٚلہِ تُہۍ وتہِ ٲسِو پکان پننہِ نظرٕ ٲسۍزیو یہ چھُنہٕ اعتکاف وٲلۍ سٕے یوت امیُک مطلب گوٚو یِم باقٕے چھِ تِم تُلن نظرٕ اورٕ یورٕ